Nongeye kubaha ikaze kuri AZ Kigali igihe cyari kirekire ntangera gukora video tuganira kuri football, ariko mbere yuko dukomeza tugira n'ibyo tuvugaho mumbabarire mumpe ikaze nanone kuri video. Ntago naheruka kugaragara kuri video ariko ni zari impamvu zanjye bwite, ariko si ngombwa yenda ko mbigarukaho cyane nta n'impamvu, ariko nagira ngo nongere mbahe ikaze kuri AZ Kigali twongere tuganire ku mupira. Ariko niba uzi ko utarakora subscribe kuri AZ Kigali nta kindi kintu nagusaba pe, nta kindi kintu nagusaba nuko wankora subscribe kugira ngo nanjye mbashe kuzamura runo rubuga cyangwa se mbashe kuzamura ino chaîne kugira ngo n'abandi bantu bakunda umupira bakunda football cyane cyane i Burayi mu Bwongereza ndetse no mu Rwanda rimwe na rimwe tujya tuhagaruka ku bafana ba APR, abafana ba Hotspur, abafana ba Manchester United. Mwese mukora subscribe kugira ngo tuzamuke tujye twibonera amakuru ajyanye n'igihe kandi agezweho. Ubu ngubu rero Premier League yarangiye, umunsi wa 38 warawe kirumwe ejo hashize. Mu by'ukuri football yatsinze, uretse ekipe ya Manchester United isa nkaho yatengushye abantu, ariko ubundi andi ma ekipe yose yagerageje gukora uko ashoboye kose kugira ngo agaragare muri Champions League umwaka utaha. Ubwo ndavuga Chelsea, ekipe ya Arsenal, ekipe ya Liverpool, Newcastle ndetse na Tottenham yaciye iy'ubusamo, ariko byarangiye zose zigaragaye ku rutonde rw'amakipe agomba gukina Champions League umwaka utaha. Hano rero reka tugaruke kuri Chelsea, tugaruke no kuri Manchester United, Arsenal, tugaruke kuri Liverpool yatwaye igikombe ku manota 80. Ubundi biriya bintu nk'iyo Klopp abibonye akabona Liverpool amanota itwaranye igikombe, yakibuka yuko yigeze kugira amanota 90 bakayitwara igikombe kubera difference y'ibitego. Biriya bintu ndabizi ko Klopp biramubabaza pe, biramubabaza, ariko nta kundi nyine no umupira. Liverpool rero ukaba yatwaye igikombe cyayo cya 20, igikombe cyayo cya 20 ubu ngubu ikaba yamaze kukibikaho, rwose ikaba iri kunganya n'ikipe ya Manchester United ibikombe. Chelsea nayo muri sezo yabaye ndende, muri sezo ndende, ninkubwira ngo sezo ndende ubyumve, yongeye kugaruka muri Champions League bigoranye ariko yahagarutse. Igitego kimwe rero cyari gihagije, igitego cya Levi Colwill cyari gihagije kuri stade ya Nottingham Forest, igitego kimwe cyari gihagije cya Levi Colwill kuri assist ya Pedro Neto. Umva Chelsea yakoze uko ishoboye, ariko njye reka credit ya mbere cyangwa se ishimwe rya mbere reka ndihereze umutoza Enzo Maresca. Ino match yayimanaginze bikwiye birenze n'ibimani, yakoze ibishoboka byose kugira ngo abonere Chelsea Champions League. Yego nibyo hari imikino yagiye atsindwa cyangwa se ugasanga aranganyije, hari nka match ntashobora kumwibagirwa nka match yatwanganyije na Ipswich Town. Ubundi mu manota 6 ugomba gukorera ku ikipe, amanota 5 yose, amanota 5 yagiye ku ikipe ya Ipswich Town. Muribuka ko match Ipswich Town yatsinze Chelsea, match retour baranganye. Ayo ni amanota ubundi Chelsea akaba yarabonye, ikaba yarageze muri Big 4 kera bitayisabye ko igera irwana kugira ngo ibone Big 4 ku mukino wa nyuma. Ariko iyi ngiyi ni boost ikomeye, ikintu cyonyine nzi nuko bigiye gufasha Chelsea gukora transfer mu buryo bworoshye. Ikindi kintu mugomba kumenya nk'abafana ba Chelsea nuko Enzo Maresca bya bindi byatumye Pochettino ava muri Chelsea akagenda kubera ko bamwimye uburenganzira bwo gukora transfer z'abakinnyi ashaka. Ndagira ngo mbabwire yuko noneho Enzo Maresca ibyo bintu barabimwemereye. Ubu ngubu Enzo Maresca yemerewe kuba yajya muri transfer nawe akavuga ati n'umukinnyi ndamushaka cyangwa se simushaka. Mu gihe sezo yashize ibyo ngibyo ari board yonyine yabyikoreraga, ariko kugeza ubu ngubu noneho Chelsea nayo yahaye Enzo Maresca uburenganzira bwo kuvuga ngo niba ari Victor Osimhen cyangwa se Victor Gyokeres, wenda ngiyewe ndaprefera yuko mwanzanira Victor Osimhen cyangwa se Victor Osimhen mu mwihorere munzanire Victor Gyokeres. Urumva rero ni ikintu gikomeye, n'uwo ngo sezitaha nibimunanira azirukanwe nadakora transfer zikwiriye,
agomba kwirukanwa kuko transferi nizo zizatuma agira ikintu agaragaza haba muri Premier League ndetse no muri Champions League. Icyitwa Swadi arayifite keretse nakora amahitamo mabi. Ngubu Estavio Williams agiye kuza aturutse muri Brazil, umuhungu bakunda kwita Messinho, bitewe n'ukuntu niwe mukinnyi wa mbere muri Brazil inyuma ya Neymar. Nta wundi mukinnyi wigeze uba muri Brazil ugaragaza ko azi umupira kurusha Estavio Williams. Chelsea yamuguze miliyoni 51 z'amapaundi. Ni amafaranga menshi cyane agera hafi muri miliyoni 60 z'amayero z'amadolari. Urumva rero ni umukinnyi uhenze, ngubu amaze kuzuza imyaka 18, rero bidasubirwaho rwose agomba kuza gukina mu ikipe ya Chelsea sezitaha akagaragara no muri Champions League. Keretse nagaragaza urwego ruto muri training, wenda akaba yatizwa nko muri Strasbourg akagenda akazamura urwego, ariko undi mukinnyi nawe ugomba kuza ni ubwo no nyine abakinnyi bagomba guturuka mu ntizanyo, ubwo ni Santos wari intizanyo muri Strasbourg mbibutsa ko ni ikipe nayo ya Brusio ni ikipe ni groupe nyine ifite Chelsea, yaguze Chelsea. Umuhungu rero Santos w'umunyabrazil nawe umwaka mwiza yagize mu Bufaransa, agomba kugaruka muri Chelsea nawe agakorana training na ekipe ya Chelsea. Noneho bishobora no kurangira agumye muri Chelsea kuko kumugurisha byo ntibirimo kuko amakipe menshi yaramwifuje, ariko Chelsea ivuga yuko atagurishwa. Ubwo rero agomba kuza muri Chelsea nawe agakorana n'abandi umwaka utaha wa saison, akagaragara muri Champions League, ndetse bishobora no kurimba ahubwo akajyana na ekipe ya Chelsea muri club World Cup mu gikombe cy'isi cy'amaklub kigomba kubera muri Amerika ejo bundi kizatangira ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Undi mukinnyi ugomba kuza muri Chelsea ni Kendi Paez, nawe wari uri gukina muri iwabo ari gukina ubu muri Argentine, ariko ni umunya Ecuador. Nawe rero agomba kuza muri Chelsea, nawe intizanyo n'imyaka azabajije imyaka 18, nawe agomba kuza muri Chelsea. Ni umwana nawe uzi umupira cyane ukina ku mwanya umwe na Estavio Williams. Ubwo icyo bisobanuye ntago bose uko ari babiri bagomba gukomereza muri Chelsea. Ibyo ari byo yose umwe muri bo ashobora gusohoka akaba yatizwa muri Strasbourg. Ubwo nyine uzagaragaza ubushobozi burenze ubwundi ni uzaguma muri Chelsea, undi nawe ashakirwe ahandi atizwa kugira ngo amenyere Uburayi, azamura urwego. Nibyo ubwo rero uko bazagaragara mu myitozo, amahitamo ya Enzo Maresca azahitamo umwe muri bo kugira ngo undi ajye kuzamura urwego muri Strasbourg. Urumva rero ikintu gisigaye kugeza ubu ngubu, ikintu gisigaye Enzo Maresca agiye kwitaho gikomeye cyane ni ukumenya ngo ninde uri bwinjiremo hano, ninde uri busohoke, systeme ndakoresha ni iyihe kugira ngo mbashe kugumana akazi muri Chelsea. Murabizi muri Chelsea ntamuwe, noneho kuba bamuhaye uburenganzira rero bwo kwihitiramo abakinnyi binjira muri Chelsea, abo Chelsea igomba kujya kugura. Urumva mbese ni nk'umusaraba bamwikoreje, agomba kuwuheka kuko itoza ikipe ya Chelsea iyo ugiye muri Champions League uba ugiye gutwara igikombe, ntabwo uba ugiye kugerageza. Ekipe ya Chelsea igenda igiye gukina finali, ntabwo iba igiye kugerageza aho ya. Noneho umwaka utaha rero Chelsea muri Premier League ni ukurwana gutwara igikombe, ntabwo ari ukurwana no kugira ngo ize muri enye za mbere, no ni ukurwana no gutwara igikombe. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko ugomba gukora transferi ziguhereza uburenganzira kuri buri mukino wose ugiye gukina. Nk'ubu ngubu ekipe ya Manchester City ntabwo yabashije kwikuraho inota na rimwe uno mwaka. Ekipe ya Arsenal nayo ntabwo yabashije kuyitsinda umukino n'umwe uyu mwaka. Bivuze iki rero? Uretse Liverpool yatsinze nayo yaramaze gutwara igikombe, abantu benshi bakanavuga Liverpool yazanye ikipe ntoya, ariko icyo nemera cyo amanota yose ni amanota. Yatsinze Tottenham arere tour, ibasha gukona amanota 3 kuri Manchester United kuri mukino wa kabiri arere tour, kubera ko muri are bari banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Urumva rero Enzo Maresca mu by'ukuri ntako atagize, yatangiye soze neza, igihe kirageraho atangira kwivanga, agatangira gukinisha abakinnyi ku myanya itari yabo, nyine ubona ko ibintu bitangiye kwanga. Ariko nyuma arongera agira iyo winning mentality, amenya uburyo managinga, abasha gukora ama clean sheet, igitego kimwe akamenya ko igitego kimwe burya gitwara igikombe akakiryamaho. Niba mwibuka nka comeback Chelsea yakoze kuri match ya Fulham, yari comeback iremereye cyane, igitego cya Pedro Neto ndetse n'igitego cya George
yari amanota 3 y'ingenzi ku rwego runarenze n'urugero. Ariya manota ngiye navuga yuko ariyo yatumye Chelsea ibona Big Four. Chelsea rero ubu ngubu rwose yagarutse muri Big Four yemye, igomba gukina Champions League umwaka utaha. Abahungu bari bishimye, Enzo Maresca yishimye yihenura kuba pundent bose. Mbibutsa ko uretse umupundent umwe witwa Pat Neville wenyine niwe wari wavuze yuko Chelsea ishobora kubona umwanya wo gukina Champions League. Abandi bose ubwo ndivuga bakaraga ba Neville bose bari bavuze yuko Chelsea itagomba kubona umwanya wo gukina Champions League uretse Pat Neville wenyine. Ariko Chelsea yabikoreye, niyo mpamvu Chelsea yarari kwihenura ku bantu. Enzo Maresca aravuga ati ngo yavuze ibintu ngiye ntanasubiramo, ngo ni F off. Urumva nawe icyo bishatse kuvuga, ni za F nyinshi cyane zigerekeranye, abatuka ngo nibagende. Urumva rero yari yishimye byatari kubona Big Four, byari byiza kabisa ku ikipe ya Chelsea yaserebuye. Unavuga ngo ni nko gutwara igikombe muri make, abantu ntago bayihaga icyizere. Nuvuga ngo rero ubwo igisigaye ni ukureba uburyo ekipe igaragara muri transfer, n'uburyo ekipe igomba kugaragara mu buryo bwo kwiyubaka kugira ngo nayo ibashe guhanganira ibikombe umwaka utaha. Ubwo ni ibikombe ubwo rero, ariko mwibuka yuko Chelsea iracyafite akazi kenshi ko gukora, harimo finali ya Conference League igomba gukina kandi igamije kuyitwara. Ntago ari ukuyikina ngo yitware neza oya. Ekipe ya Real Betis ni ikipe ikomeye, mbibutsa ko yatsinze Real Madrid ikanganya na FC Barcelona. Ntago ari ikipe yoroshye yo kujya gukina, burya ikipe yose igera finali my friend, ikipe yose igera finali ibikomeye. Ariko nanone gutsinda umukino nk'uriya wa Nottingham Forest ngiye byanyeretse ikintu gikomeye, byanyeretse ko Chelsea imaze kuba, nubwo yenda ndi bato mu myaka, ariko mu mutwe hamaze gukomera. Ngiye nabonaga uburyo Reece James yitwaye kuri uno mukino, nkabona uburyo Tosin Adarabioyo mwamubonye nabonye uburyo Tosin Adarabioyo yarameze is a beast, ni umuyobozi kabisa muri defense, yari ameze neza. Mbibutsa ko rwose defense ya Chelsea kuri iriya match ya Nottingham Forest yabereye kuri City Ground, iriya kipe yagizwe na defense yose niyo yagize amanota menshi cyane. Nubwo n'ubundi byarangiye n'ubundi Lev Colwill ari nawe watsinze igitego, n'ubundi niwe wabaye man of the match. Noneho ukongeraho Marc Cucurella, n'umukinnyi mwiza cyane ugomba ubundi bano bahungu n'abakinnyi bagomba gukina Champions League rwose. Ari by'uburyo Moise Caicedo abameze ni umukinnyi ugomba gukina Champions League. Ukongeraho Enzo Fernandez, Cole Palmer, bano bahungu rwose bagomba gukina Champions League, barabikoreye. I'm proud of that team seriously. Ngiye nishimiye, ndatekereza ko rwose n'umufana wa Chelsea ahantu ari hose yishimiye kuba ari gufana Chelsea uno mwaka. Yego muri sezo byagiye bibamo up and down, ariko kugeza ubu ngubu sezo irangiye imeze neza. Baba baherwe, baba batoza, baba bakinnyi, abafana bose bishimiye intambwe ekipe ya Chelsea yateye. Reka rero dutegereze undi mukino umwe ukomeye usigaye, finali ya Conference League, turebe uko bizarangira. Ariko ngiye mfitiye icyizere ekipe ya Chelsea yuko izatwara kino gikombe. Noneho mbabwira yuko rero ikindi kintu dusigaranye hano kuri ino channel, wowe usaba gukora subscribe, kuko tugiye kugaruka noneho kuri transfer z'umuriro muri ino sezo. Ino mercato igiye kuba iya transfer ku rwego rukomeye cyane. Wowe rero breaking news yose ishoboka ngiye kuzajya nyibagezaho, noneho dukoresheje video. Ntabwo tuzongera kujya tuvugira inyuma y'amarido, tugiye kujya dukora mu buryo bw'amashusho, mugiye kujya mvuga mundeba fresh.